MLA ke BJP uba AL hek ulong ba Kumno ke Sarkar Jilla kan Sdang ke Jingpen Beit Put Pedeng ke Meghalaya bat ke Assam jong kapali baar Haba Iaka ba Nyngkong ru om patla ban penben ulong ba kanu ka sos kula ke dai ban shim shua ya ke jishanya na kipat ba shua ban ya shakmat planning proper planning di benda mat net penbet choi ke first ikalung gomni ya kanu ru ka MOU agreement ke ba la sign tadi benda dengan jing suatu ban shim shua ya ka confidence jong pai ba darang dep sign ke agreement ke confidence pai ba pai ba tre ban le kumungin ben bon iki tinga kum ke sarkar ngi kum ke sarkar job ngin le ya kanu kuyu ke planning proper planning di benda mat net penbet choi ke first phase upat dep kan second phase penbet choi ke phase 1 ma Kemudian phase 1 buat kepat dan gedung kepala ada pesan kan? Bonah kita persia. Okay, yes. Bon gistong kita persia, ipaiba kita persia. Tikumno kita bala Beit. Penbet choi ke phase. Tingin saya continue ke phase 2 dah upaiba ubun.